Bala Ken Rosas. Tinapalabas. Nagwala ken nasaktan ni Darius. Idinabuyan na ti pakabuklan ti video clip iti panagsarita da Jeremy ken Emily nga impakita ni Alexandra. Ininot nga grusing tirik na ni Jeremy ken ni Alexandra ket saan nan amalipatan daytoy. 5 miismetan daytoy ken ni Emily. Napanunot ni Emily abirukan ni Darius. Tapno ibutaktak na amin dagiti amuna iti negosyo ni Jeremy. Ngam iti panagturong na iti probinsya. Nilaeng nanalin na tinasangputan na iti balay ni Darius. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Ay, Ma'am Ebelay, agparinto mangak iti sangwanam. Ibagakan ka ang awan ni Darius dito, uy. Nabayagan asan anagaw-away. Tumakder ka, si kabakat. Katdenggam ti bagak. Tumakder ka! Ay, uwan, ma'am. Denggang ti bagam. Edi ka nito amamwa nga agul ulbod ka. Amumon ti mapasamak. May salang aputok ti bala to'y paltok ko. Matay ka. Nawatam? Ay, uwan, ma'am. Mawatag. Sige. Ay, Diyos ko. Tigkagargara, kitinakaro abutan ka. Ay, jakpay kitin marik na ti ut-ut ti sakit ti sakak. Kapoy tinakaro a nervyos ka. Kasta abutan, itinakaro abutan ko para ken ni Darius. Oh, Michael, dito yung tipang iparking ang itilukan. Tapno awan di problem. Nalakatala ang amakalibas no kas pangarikan. Ma'am, nagadumot tinakabantay di main door dito a restaurant. Kaya't nasawan, sana basta-basta tiban-bantayan da nga among da. Makaamuditan. Basta standby ka lang dito. Aganad ka kuma, ma'am. Agyamanak, Michael. Naglawa restaurant dito. Sa dino nga tatiayan ni Jeremy. Hello, ma'am. Hi. Da kayo ka din ni Ma'am Rose? Dito yung banda, ma'am. Itay na kayo pa ilang aruray ni sir. Iso ka DJ nakatugaw? Yes, ma'am. Nai-reserve para kada kayo dahil dyan. Kamara kayo latan, ma'am. Okay, thank you. Makasango kan makasaritak madlangan ni Jeremy. Hi. Oh, hello, Rose. Agtugaw ka? Agyaman na. Oh, kunak no duwata lang dito eh. Adumat kayang ti bodyguard mo. Kunak matkan ka. Sana ka basta-basta. Ado pa tagbambantay di tarwar. Wan nga ron, nadlaw ko. Espesyal dito ka nito pa nagkita ta, Rose. Nagpintas ka talaga. Jak mauma mang mat-mat-mat itirupan. Nagruna na umisan ka. Kasta ka di? Thank you. Nakalabaga ka manen. Ang bagay mo. At ada pumintas ka. Madamdama lang. Adan ti order ta makan. Yes, sir. Asino ka kadya talaga, Rose? Rose Laporte, ti kompleto anagan ko. May saak a fashion designer? Wow. May bagay kan ka, dagiti suot mo. Kat si ka, Jeremy? May saka computer developer. Analyst, ken software engineer. No, kasta, dakal a negosyo, tigam mo.
Sininyasan na ti may sa bodyguard na. Kat umasidil kan dito ayan mi. Oh, aday ka. Inarasaasan na. Anya nga tatimba ka na. Rose, kaya't ko nga agsalat ha. Iso nga inbound ko ti may sa bodyguard ko. Tapno agpatukar ta. Mabaling ka din agsalat ha. Juan, mabalit. Makitkitak dito'y kamera ti panagsala da Alexandra kan Jeremy. Hindi suna ti bagnay ti lamisaan. Ang mga noalaan dagiti bodyguards na makita da apaltog kan kamera ti kargana da dyan. Iti damo pa nakita ta. Natinagan direk na kan ka. Ngam, Jeremy. Yak pa'y unay am-am mo ti kinataw. Ibagak kan ka ti si Bubo kalanagan ko. Jeremy Trapani. Jeremy Trapani. Amom, kasla kayat ko asahan na malpas da ito'y asulata. Jak mauma makisalakan ka. Isertan ti makan. Kat mo panalaan ti may sa bodyguard ti bag ko iti lang isahan. Jeremy, mabalin nga agtugawtan. Nakatasaran ti makan. Sige. Excuse me? Can I have my bag? Sige, magandang araw din. Mapanak lang ang bit iti comfort room. Excuse me. May ka na? Mangagnak ka di? Adak pa dito eh. Ado dagiti bodyguard na nakabantay. Isong agpakada ka na dagos. Kan uraan niya ti mapasamak. Saan kaamangan kadagiti in order na? Amangan no adda sa bidong na. Wan may kan. Di ka madanakan. Apay nga awan ni Jeremy? Remuar itay. Sa dino tinapanan na? Diyaga mo? Imposible, adi mo amo. Awan din bagbaga na kanya ka. Siguro, gitarwar. Tayin surot na dagiti bodyguards na. Maamwat tumatlang. No asino ti babae na. Panawan kan ditoy. Mapan ko pa'y kitaan dagiti babae. Di na ka din patpat yan, Vanji? Ni Jeremy ti kasaritam, sana siya. Iso ti paggapgapuan ti amin na bilin. Kaniso ti paggapgapuan ti sweldo. Jeremy Trapani. Oh, dayta. Basamon ti kayat mo ama-amuan kan ko na. Computer developer. Software developer. Bak nang gaya ma talaga. Kita ang tinegosyo na. Puro adda amin pa kainaigan na iti computer. Awan pa'y asawa na, iti edad na 45. Kita ang ti profile ti negosyo na. Puro adda pa kainaigan na iti computer. Iso matlagayam asan ama adaywan ni Emily. Tatalagaan na taar kan baknang. Nukit kita kaslaawan kalukwan nga aramid na. Nainayad ti panagsauna. Managisam kan kita legal amin dagiti negosyo na. Ngam adda palimad iti kinatao. Kat dayta ti rumbang atakwatan tayo. I was expecting kalpasan ti panagkita ta. Ket awagan na kadagos. Aramidak data. Iso na lang ang tanaunan na. Amom ka di? Kaya't kung agkita tamanan, Rose. Rose, gaya mo, Emily? Itagbuhan nak dito ang cellphone. Siyak ti makisaritay kita ita babae. Hello, Rose? Isublim ti cellphone ko, Emily. Hoy! Aga-aga wa babae. Siyak ti asawa ni Jeremy.
adaywang ti asawa! Tinungpanak, Jeremy! Patayin na! Nuday tatikayat mo! Talaga apatayin ka! Naamuanin ni Emily tinagan ko, Aros. Talaga gayam aselosa ni Emily. Kasapulak ni Darius. Babaan kan kwa na. Mayadayo na ni Emily kini Jeremy. Kantap no naan anay amatak-kwatak. Di may papan kadagiti negosyo na. Indon bigatan na lapasak dagiti trabaho ka, Rabiin. Aginanak pailaan. Anya day jayamang mangag ko. Kasla, magsangsangit. Babae? Kat, nakatugaw iti ruangan ti silet ko. Ang mga numay sa kadagiti escort service. Anya ti araramidam dito eh? Emily! Tulungan na! Anya tinapasamakan ka. Mabit lang. Lukatak ti silet ko. Tisilaw. Tulungan na, Manchi. Sige. Ala? Agida ka diti kama. Maguray ka. Anya tinapasamakan ka. Nablakayan ka. Kan limdag tarupam. Asino ta kinaramin iti dayta? Ni Jeremy. Anya? Di na ka di kaya tatulungan ni Tikastoy anapasamang kanyak. Dandanin ako ang pinatay ni Jeremy. Manchi, sika lang ti amo ka makatulong kanyak. Juan, Emily. Tulungan ka. Tiyawanan ba'y na babae? Impurwak na itirwar ti cellphone ko. Dayjay tinangisavak iti number ni Rose. Nas ka na mabirukak dayjay cellphone. Agyaman ka, Emily. Taday talaang tinaganap mo kanya. Anya ti aramidan ta dito irwar. Pero kanta ti cellphone ni Boss Jeremy. Anya? Nagbak na nga tao. Mabalin na mati gumatang iti uray mano a cellphone. Apay nga ipabirok na pailaang dayjay. Adda siguro na patag-alinaon na. Nangagko ti panagapada iti rabii kini Emily. Awan na talagan. Nauman ni Boss Jeremy kani Emily. Sa bali man nga tan ababae ti yawid na ditoy. At danto manan mainayon na pagserbiyan tayo. Tiago. Nalukatan ta amin nga account ni Jeremy. Nga mawan ti makita ma Rose tinagan na. Nalawag aros tinagan di ka sarsarita na iti cellphone na. Nangag ko. Oray kadagiti escort service kan babae nga igam ko. Awan ti ammo ka Rose. Nakaamamuan na nga ta iti dayjay a babae. Nalabit nga iti ruwar. Kadagiti business meetings na. Laglagi pa Sana basta rumor ni Jeremy. No saan na napatag. When? Siguro. Kadagiti business meetings na anaam-am mo na dayjay aros. Oh, payakas talao na itirorod mo? Ay ayatak ngamin ni Jeremy.
Hindi pa laang. Ison ti lalaki nga inayat ko itinapod no. Awan sa bali. Iso arumbang amamwak. No asino dayjay a babae. Katanya ti aramidam, iti kanito amaamuam, ti kinasya sino na? Maitured ko ti pumatay. Siyak laang ti rumbang nga ayatan ni Jeremy. Matay. Ti asino man amangagaw kan ko na kanya. Kas makita manipod dito'y ayanta. Day tati main business building ni Jeremy. Ordinaryo mat-apas dagdayta. No siyak lamang kit-kita. Awan ti karkar na. Yak pa'y unay am-am mo ti kinatao ni Jeremy. Amok nga ado pa'y dagiti maamak may papankan ko na. No kayat mo, ma'am. Siya kung timang takwat. Saan? Di mo ikabil itiris ko ti biyag mo, Michael. Bayam ada kami kinitarios timang trabaho iti dayta. Ngam ko nam ngawan ni Sir Darius iti apartment na. Saan mo na makontak ti cellphone na? Saan ang mabali na basta latta pumanaw ni Darius? At da responsibilidad na arumbang alapasan na. Apaya kas talaw na iti panang birok mo kan ko na. Madib-develop ka din kan ko na. Idinto ta adan girlfriend na. Ha? Saan? Sana kasta ti kayat ko asawan, Michael. Nagsakit mo tan. Mabastudak sa manan. Sige, pandaram kit din tilugan, tamapantan. Amangan no, dapay makakita ka data dito eh. Alexandra! Kumusta ka na, Linda? Ay, nabalasan ka, oh. Kastuyan ti kasasaad ko, masaksak itak. Tadang amin arthritis ka, oh. Nagsakit ti tumang ka, oh. Isumat lagayang anak kasarukod ka, nana. Ay, bakit ak ngaminaw? Kung nagadong ti sakit ko. Mala, umunog ka, balasan ka, oh. Agyaman na Linda. Nalinis lahat tamot dito'y balayo. Uray ko na yung agsaksakit kayo. Ay na, agpigpigar-garan, nagiti tumang ka, oh. No kasta mabayaga nakatakderak. Nana, umay ko kumakasarita ni Darius. Ay. Abay, Nana. Anya ti kaya't asawan ti panagsinayo. Ay, kuha, balasang ka. Awan ni Darius di tao eh. Anya. Udnaw, tinangag mo, Alexandra. Saan ang nagaw-awid dito ni Darius? Sa dinungarod ita ti pangbiro ka kankwana. Pimalaw mo't ngaminan iti apartment na. Nana Linda, adda ka di sa bali nga amuyo, apapanan na? Ay, Alexandra, agawid kan. Saan? Saan ang amamati adiyo amuno sa dino ti ayan ni Darius? Pangaasiyo, Nana. Ibagayo ko makanya. Ay na, balasang ka. Nagkariak nga binkan ko na ajak ipakpakaam mo ti ayan na. Nang runa-unay kan ka. Anya, dayta tibilin na. Gamjak ka ba ulan ti agilimod kan ka. Tamo, ano adaman mangisakit kan ko na. Awan sa balay nudisi ka. No kasta nga ron, ibagayo na Linda. Sa dino ti pakakita akin ni Darius. Dito'y farm da ti pagnanaudan na ita. Di na imbagbaga kanyak ti rason no apay.
Kalaat-latan asimang pag ajak ninamnama. Kaya't nakanungaming ti agyan dito, huy. Nakaul-ulimak dito ang lugar. Pasaray umay ko balbalunan. Ngam, amumait anak kapsuta kaun. Ay, sapay ko ba? Tama pa kawanak ni Darius, itinay ito ngay naramid ka. Di kay madanagan na nalinda. Siyak di makaamo. Nalabay. At dadita kalapaw ni Darius. Sige, oh my God. Surutan na balasang ka. Tamapan ta dita. Darius, baraw. Oh, apay nga da kayo, Nana Linda. At nakaduwak na may dita, uy. Anya? Imbagak mo't Di ka mo kayo. kumakagura ni Nana Linda, Darius. Alexandra, Nana Linda, panawan na kami pa dito eh. Tapno makapagsarita kami. Ay, sige, balasang ka. saan ako ngagsubli pa? Dakkel ti nagbaliwam, Darius. Dakkel ti imresam. Nagadun ti barbas mo. Ken atidog pa yan ti buok mo. Kasla saan asika? Saan narumbang nga da ka dito? Anya ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo, Darius. Agawid kan. Agsubli kan ni ti trabaho. Tauray anya ti ibagbagam. Saan ako ngagsubli pa? Anya launay tinakabasulakan ka. Ibagam. Adda ka di? Oh, apay adi kagso. Kunak man no natured ka. Nawan di may bagam. Panawan ka nga rodan. Kat saan kan asobyan pay. Kat iti oray ka anuman. Saan tan tumatem nga agkita pay. Anya ti isungbat ni Darius iti dayta sa ludsod ni Alexandra. Gagayem, ti yuliway na tenggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas, nagkita da Alexandra ken Jeremy iti maysa a restaurant, ket ditoy, namamuda ti tunggal maysa. Nakita ni Michael iti database abak ng gayam a negosyante ni Jeremy, ngam tarigagay ni Alexandra ama imbestigaran dagiti negosyo ni Jeremy. Nangagmet ni Emily ti panagsarita da Jeremy kan Alexandra iti cellphone. Inagaw ni Emily ti cellphone ni Jeremy, ket ditoy, nakabil ni Jeremy ni Emily. Kabayatan na, nagturong ni Alexandra iti probinsya tapno biruken na ni Darius. Idi muna, nagkadkad ni Nana Linda amang ibaga no sa dino ti ayan ni Darius. Ngam idi agangay, imbaga na matlang daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Saan ka makaso? Gapot amom nga awan basol ko. Ngam apay. Apay arumbang nga agilimat ka kanyak, Darius. Kwa, Alexandra. Kunak man no kunam asika timang salaknib kanyak. Nasa umpay idi-iti sangwanan ni Hepe. Amayat ti tandem ta. Ngam apay ita tatalikodan nakmatan. Awanan ti rupak nga iparangkukan ka. Napukawan ti panagtalat ko iti bagik. Kasapulan ka, Darius. Ngam di ka mabalin apilitan no di man kayat. Sige, mapanakot. Darius, mabalin ka tiga agsarita tabaraw. Sige, Nana. Anya ka diti ibagayo.
Malagip mo ka di ipay, dagiti imbagbagamikan ka, may papankin ni Emil ay. Amo ka, nasakit na panunutan. At babae nga inay ayat mo itinapudnaw. Kat isugayam, tikang runa na kalaban mo. Nabayag gaya man alinukluko na. Parmakanyaw dagiti managdakdakas Darius. Ikarkararag ko, ti panagbaligyo. Dalay kamot gayam nagluto, Alexandra. Pinanawan nakmatlatang amin itayan, nana. Iso nga intuloy ko na ati nagluto. Iso na lang, tadyak samot na alat itimpla niya. Natamnay. Kayan saan unay ang naluto. Ngam ananusan latan na, tay sumatyad. Wan, pudnaw, nga makasursurun tulataan ni Alexandra. Amang luto iti paboritom amakan, Darius. Mala, ituloy tayo kitintimangan. Limdag pa'y lang ti Rupam, Emily. Tsak pa lang, Romar. Pati bibig mo. Kaya't naasawan. Nakaro ti ungat ni Jeremy. Narawamak matkitin. Isong awanan ti mariknak, asakit na. Kaya't mo asawan. Itikas jaya rupa na akas la anghel. May turad na saktan ti babae. Dahil tatipod, no? Ti mula mo, Banji. Nabayagan nga aksak sakripisyo kan kuha na. Agawan latan ti asino ladita a babae. Emily? Agsagana day chay a babae. Siyak a mismo timang patay kan kuha na. Jeremy, papaya ba na? Diyak kaya tinaramid mo. Saan ka amawatan? Hulagkan ka. Nga nyaman apabor akid dawon ni Emily. Ipakaamumpay kanyak. Masyanak ngamin, talimtag ti mata, kantiro pa na. Agar artista lang, dayjay. Amo kong ti ugali na. Sika, namati ka mat. Pakawanin na, Jeremy. Agsublikan iti trabahom. Diyak kaya't mapasamak pa daytoy. Naawatam. Okay, well, sige. Aramidag, ti imbagang. Ti trabahom ti ramidam. Kat anyaman makita yo kada kami ka ni Emily. Awanan bibiyang yo. Naska na maplano analay. Ti kadaadda nga aramidan ta, Alexandra. Kaya't ko amamuan no anya a klase ti panagbiag ti adda ken ni Jeremy. Ken no anya ti may papan kadagiti bagbagana a negosyo na. Oh, ada umawawag iti cellphone mo. Asino dayta? Ni Jeremy. Sige, kasaritan. Hello, Jeremy? Agkita tamanan? Adamat negosyo arumbang nga iprioridad ko. Anya? Bayadam ti oras ko? Mangrabrabak kan sa, Jeremy. Okay. Siya timang pili iti lugar ang pagkitaan te? Okay. Mabalin ka di adita balay mo mismo? Oh, apay ngagkadkad ka. Di mo kaya ang maamamok ti pamilyam? Rest house mo? Sa dino banda dayta? Okay. No dayta ti kayat mo. Sige. Bye. Agkita kayo manen? Juan, konak nga ijibalay na. Ngam, di naman kaya. Ijay kanula ang rest house na.
Anya. Naala kong tirik na ni Jeremy, Darius. Naka first base tayo. Bilinan dagiti tao iti rest house. Linisan da. Tada bisita. Itaman pa nga damanin nakalagip a bumisita iti rest house, boss. Kaano lay di may dagiti padaman negosyante? Naisang sa ngayon ti bisita kita, Tiago. May sa babae. San ani Ma'am Emily? Saan? Ala, ingkan. Ibagam timbaga kadagiti babaw na ni Jay. When boss? Kukuha kay Tan, Rose. Naala kong ti panagtalag mo. Di kan makapaluspos pa'y. Jak maawatan. No apayanas ka na sumurutakkan ka iti jewelry store. Kaya't ko sikat agpili ti alahas. Alas? Ada regalwak iti alahas, Panji. Ngamnas ka na mamak nga sino. Tapno ijay ko nga ipasar ti klase nga alahas sa gatangam. Para iti may sa babae. Mabalin ti aritos, wana sing-sing. Mabalin mati kwentas. Daytay kang inginaan, ah? Swerte ti babae, apang tadam. Nakapanunutaksan, Panji. Napimpintas siguro no kwentas tited ko. When? Kwentas tited ko para ka ni Rose. Rose? Aldo, isardong mo tilugan. Dito'y tayon. Diyan. Alawan, G. Ipilyan nak iti kapipintasan nga style ti alahas. Manipod iti kamera nakakabit iti kotse ni Jeremy. Makita tayo. Ingkatangan na ka ni Jeremy iti kwentas. Talaga nga isagsaganaan na ti panagkita mi manan. O anya, Alexandra. Ituloy mo ka diti panggap mo. Apay kit tinasan? Ngam. Napaggat ti sangumita. Kat madanaganak para ken ka. Adda kayo matakadwak. Saan da kabaybayan? Saan ka di? Pudno day ta, ma'am. Ngam. Narugyan tayo na ito. Iso arumban lang ang alapasan tayo. Mairubuak man. Adda kayo amang tulong kanya. Itamampay nga agpalinis ni Boss Jeremy dito rest house na. At takano babae a bisita na. Pudno gayam ti damag ko. Ngadan sa bali a babae ti biyag na. Makita tanto inton umay ditoy. Ang aguray ka man, Tiago. At dalang nadlaw ko dito rest house. Anya day ta? Ijay nalawa a fish pond ako nam. Limabasak ita ijay. Kat adda nakita. Nakita mga... Anya? Rurog ti tao tinakitak. Iso day tatibag-bagakan kaidi a killing fields. Kaya't mo asawan. Adon tinaibalang ijay anatay. Ops. Datayo lang katapos Jeremy ti makamoy ti daytoy. Ijay tinang paltugak ni Mauricio. Aniya. Kat ijay mateng tinang ibalangak iti bangkay na. Jeremy, mabalin ka dingag sa rita ta? Uray apagbit lang. Nakarubuat akon. Mapanak iti rest house. Talaga sa balikan. Saanen asika ni Jeremy anam-am mo kan inayat ko iti kasta unay. Daytoy sa ludsud ko ti sumbatam. Apay nga da ka pailaang ditoy. Ha? Agtrap-trabawak iti kumpanyam. Saan ka di? Agtrabaho ka agingkat kay kayat mo.
Ngam di mo pakibiyangan ti personal abiyag ko. Ha? Ibagaman kanyak. Di nagkadin ay ayaten. Saanan? Jeremy. Mapanakon. Aramidem ti trabaho. Tapno swelduan ka. Ti kamera. Adala ang iti pouch bag nga awitam. Wonderios. Ket no mabalbalin. Awisam ni Jeremy nga ipasyar na kay ti aglawlaw ti rest house. Tasigon iti impormasyon. Ti rest house na ti kalalawaan ken kapipintasan. Sige. Aramidak kita. Di kagdanag. Tan nakamonitor tumatlaan ken ni Michael. No daman parikot. Awagan na kadagos. Amom Darius. Makarik na ak iti danag. Pampanunutak namin. Apay akwentas tinapili na nga ited kanya. Tapno maasitgan na ka. Iso asiputam, ti kadagaraw na. Napanan ti lugar ni Jeremy. No kasta, iti rest house na, ti pagkitaan da iti Rose ako na. Asino banday ta a Rose? Sigurado ang matinag lang kadagiti ima na. Amok, amin at arigagayan ni Jeremy, a babae, pilitin na ang matagikwa. Kasi ka pa, Rose. Agbalin ka laang a biktima ni Jeremy. Michael, nalawag ka di ang makita iti monitor ni Alexandra. Imuna ganiti rest house. Kadwa na ni Jeremy. Nagpintas gaya ma talaga ti rest house. Nakalinlinis. Naidumduma. Oh, kita. Kasta unay ti isam ni Jeremy kini Alexandra. Umunag dansan iti balay. Ngam, kasla da ibagbaga ni Alexandra. Kita ang taan na laing. Denggenta noan niya ti pagsarsaritaan na. Nagpintas ken naglawad ay ti rest house mo, Jeremy. Kayat ko ang makita ti aglawlaw na. Diya kaya tamabannog ka, Magna. Aglugan talangan iti kotse. Kabalak ti Magna. Iti day ti abanta. Kayat ko ang makita. Iti ayan, ti fish pan. Ado ti lamas dita. Talaga? Mabalin ta mabanta kitaan? Sure. Para kan ka, Rose. Kat kalbasan na. Agi na natin ton. Adata ni ti fish pan. Apay akastoy ti angot dito. Kasla angot tinatay. Rose? Jeremy, agsublitan. Marik na kat mabisina kon. Anya day chay at da iti danom. Kasla to lang ti tao. Naskan ang makita iti kamera. Sige. Mapantang araw din. Impaisagan na kunti ka nanta. Michael, kita ni Alexandra. Apay nga paputin na ti agong na. Di na siguro magustuhan tinalangsi nga angot. Ni Jeremy. Kasta unay ti panangyali kakanaki ni Alexandra. Kurang nalangan na bagkatan na amag na. Michael, sa bali tagparparik na kanya. At dalakit di dakis a plano ni Jeremy kankwana. Iso ka di dayta ti babae a bisita ni Boss Jeremy, Tiago. Iso dayta. Lumabas da dito ayanta. At tayo pa lang makita ka na pintas ti babae. Dagitadan. Jeremy,
Dua lalaki? Babaunan na kita dito eh. Bayam na kita. Umay kagit dit. Tiago, mailasin ko ti babae. Nagpintas at talaga. Kasla. Anya? Ni Alexandra. Anya? Kasla iso, Tiago. Ni Alexandra nga anak ni Susan. Mayro pa ak dagitoy. Danarto kan Tiago. Dagiti awanan bahin. Oh, saan ka mati na matagtagar eh? Ha? Anya di ko na, Jeremy? Nang rogin ti kanta. Mabalin ka di nga agsalat ha? Ah? Sure. Paborito ko unay data kanta. Makapalag ang namin itirik na. Naisam ka matgayam iti musika. Rose? Ada regalo kan ka? Atoy. Kwentas. Puro abalitok beta. Wow! Nagpintasan? Si Putak ana imbag ti arak nita na. Ikwentas kong kan ka, ha? Nagbanglo ka talaga, Rose. Adda kinaot na iti bulsana. Naisang sangayan na ito yung aligano palagat ka. Nagkwentas. Mapita nga. Nas ka na mailak ko analaing. Adda inruan na iti bulsana. Injection. Agpagkanyatan ni Alexandra iti ima ni Jeremy. Gagayem, di uliwain natin gen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala, Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo, iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bala! Ken Rosas!